Zdravo svima i dobrodošli. Danas se bavimo jednom temom koja, siguran sam, muči skoro svakoga, a to su oni dosadni, neželjeni marketinški pozivi. U ovom pregledu, baziranom na tekstu sa portala techfocus.rs, detaljno ćemo proći kroz registar Ne zovi. To je onaj zvanični državni alat koji bi trebalo da nam bude štit od agresivnog telemarketinga. Ajde da zaronimo u to i vidimo kako bi tačno trebalo da funkcioniše. Ma, znate već tu priču, zar ne? Klasična scena. Taman ste seli da jedete ili ste na nekom bitnom sastanku, prosto pokušavate da uhvatite 5 minuta mira i naravno, zvoni telefon. A sa druge strane nepoznat broj i onaj znate previše veseli glas sa nekom neverovatnom ponudom. Stvarno, agresivni marketing je postao, svakodnevica. I strpljenje nam je svima, blago rečeno, na izmaku, ali srećom postoji neko zvanično rešenje. I to rešenje je registar Ne zovi. Da, to je taj zvanični državni mehanizam napravljen baš sa ciljem da zaštiti našu privatnost. Zvuči obećavajuće, jel da? Ajde da vidimo šta je to zapravo i kako bi trebalo da radi. Sad, ono što je ovdje ključno da se razume, ovo nije neka obična aplikacija za blokiranje poziva koju skinete sa interneta. Nikako. Ne zovi je zvanična državna baza podataka. Vodi je RATEL, a ono najbitnije, sve je zasnovano na zakonu o zaštiti potrošača. A šta to u praksi znači? Pa znači da ako vam je broj na toj listi, onaj marketinški poziv nije više samo dosadna smetnja. Ne, to je bukvalno zakonski prekršaj. A logika iza sistema je zapravo baš jednostavna. Imamo 4 koraka. Znači prvo, prijavite svoj broj. Korak 2. Kompanije imaju zakonsku obavezu da pre bilo kakvog pozivanja provere tu bazu. Treći korak, logičan nastavak, ako je broj tamo, poziv je zabranjen. Tačka. I četvrto, ako ipak pozovu, onda slede sankcije. U teoriji, prosto ko pasulj, zar ne? Dobro, teorija zvuči super. Ali kako se to radi u praksi? Ajmo da vidimo kako se prijaviti i, nadamo se, konačno zaštititi svoj mir. Imamo 3 načina da se broj upiše u registar. I ono što je super, svi su potpuno besplatni. Prvi, i kako i tekst na techfocus.rs preporučuje, verovatno i najbolji način, jeste online. Samo odete na sajt nezovi.rs i završite posao. To je, bez sumnje, najbrže. Opcija broj 2 je da to uredite preko svog mobilnog operatera, bilo da je to MTS, A1 ili Jetel. I treća opcija, za one koji vole starinski, odete lepo lično u poslovnicu. I evo jedne stvarno sjajne stvari. Upis je trajan. Znači, jednom kad upišete broj, on ostaje tamo zauvek. Ili barem dok sami ne zatražite da se ukloni. Nema onog cimanja svake godine, nema obnavljanja, nema nikakvih dodatnih koraka. Prijavite se jednom i to je to. Trajna zaštita. Sve ovo do sada zvuči skoro savršeno, jel tako? Ali, uvek postoji ono ali. Postavlja se glavno pitanje, kako to sve izgleda u stvarnom životu? Sad, ajde da vidimo gde se ova lepa teorija sudara sa našom realnošću. Prva stvar koju moramo da raščistimo jeste šta ovaj registar zapravo blokira, a šta, propušta. Dakle, on kaže stop marketinškim pozivima i promotivnim porukama od pravnih lica. To je jasno. Ali, sa druge strane, on ne blokira privatne pozive, što je i logično, ali ni razne ankete, istraživanja tržišta, pa čak ni pozive u toku političkih kampanja. Ovo je baš bitno da se zna da bi očekivanja bila realna. I tu, nažalost, stižemo do srži problema. Kako techfocus.rs prenosi, pozivajući se na analize raznih udruženja potrošača, rupa između onoga kako bi trebalo da bude i kako jeste je ogromna. 2 su ključna problema. Prvo, iznenađujuće malo ljudi se uopšte prijavilo. I drugo, što je možda i veći problem, sprovođenje zakona je slabo. Kontrole su retke, kazne još ređe. Situacija je takva da je udruženje Efektiva, na primjer, ceo projekat nazvalo, pazite sad, debaklom. To je, morate priznati, baš oštra ocena. Dobro, jasno je da sistem nije savršen, daleko od toga. Ali ne treba zaboraviti, zakon je i dalje na strani potrošača. Pa šta onda raditi ako vas neka firma ipak pozove, iako ste u registru? Srećom, procedura za prijavu je vrlo konkretna. 3 koraka. Prvo, i ovo je možda najvažniji savjet iz teksta na techfocus.rs, bez rasprave. Ostanite smireni, ne ulazite u priču, samo recite doviđenja i prekinite vezu. Drugi korak. Odmah zapišite dokaze, znači tačan datum, vreme poziva i naravno broj sa kog su zvali. I treći korak, prijava.
Prijavu podnosite ili RETEL-u ili tržišnoj inspekciji. I zapamtite, koliko god sistem bio nesavršen, pravo je i dalje na vašoj strani. Dobro, prošli smo kroz sve ovo. Hajde sada da sve to lepo spakujemo i vidimo šta je najvažnije poneti iz cele priče. Dakle, da svedemo račune. Kao što i tekst na techfocus.rs lepo zaključuje, sistem ne zovi nije, nažalost, čarobni štapić. Daleko je od savršenog. Potrebna mu je mnogo bolja kontrola i, iskreno, mnogo oštrije kazne da bi zaista funkcionisao. Ali, upisivanje broja u taj registar, to je više od puke formalnosti. To je na neki način prvi korak ka boljoj digitalnoj higijeni. To je jasan signal koji šaljete svima. Hej, ja ne pristajem na ovakav marketing. I na kraju krajeva, to je jedini zvanični pravni alat koji trenutno imamo. Na kraju, zaštita sopstvenog mira počinje od nas samih. Ovo je bio jedan sažeti pregled. Ako želite da saznate sve detalje, da pronađete direktne linkove za prijavu i da stvarno razumete sve ceke sistema, obavezno posjetite techfocus.rs i pročitajte kompletan tekst koji je poslužio kao osnova za ovu našu priču. Hvala vam na pažnji!